Guja pod despotovom kulom. Svetlana Velmar Janković. Vreme je počelo da se rasteže, trenuci su mileli. Zabavljao se osluškujući poznate zvuke s polja. Razaznavao ih je. Pred despotovom kulom su se baš sad smenili stražari, a prve vodonoše su zahvatale vodu iz bunara. U dvorištima gospodskih kuća, malo izmaknutim i od despotove i od kule gospođe Olivere, počinje svakodnevni život. Čuli su se šumovi brezovih metli u pokretu, pljuskanje vode, brzi koraci mladih dvorkinja i njihov šapat, nečiji smeh, razgovor konjušara i topot konja koji izvodi iz štala, kukurikanje petlova. Gornji grad se budio. Dečak je pogađao da i u donjem gradu na trgu počinje vreva. Bio je pazarni dan. Zanatlije se spremaju da otvore svoje male radnje i izlože robu. Tu su i kojundžije, i tkači, i obućari, kovači, kožari, opančari, drvodelje, kamenoresci, pekari. Uskoro će zamirisati toplo pecivo, a gospoda dubrovački trgovci, uvek pomalo u zakašnjenju, zadivit će sve skupocenim tkaninama koje iznose na prodaju. Nikada nisu propuštali pazarne dane. Odsedali su u boljim kućama u donjem gradu, u kojima su neki od njih držali i dućane i imali su i stalne predstavnike kod despota. To nije bilo ništa neobično. U Beogradu sa raznih strana sveta stizali putnici, namirnici i trgovci. Despotov grad bio se pročuo i po redu koji je u njemu vladao, i po slobodnoj trgovini i po malim porezima, i po ljubaznosti stanovnika, i po bogatstvu. Putnici su najčešće, ako bi dolazili sa severa, stizali lađama. Dunavom iskrcavali su u pristaništu u blizini kule Nebojše. Sa juga su putovali u karavanima na izdržljivim kamilama. Svašta se tu u vrevi na pazarni dan moglo i videti i čuti i saznati, pa je zato Vitko, kad god bi imao malo slobodnog vremena, nastojao da se tuda mota. Baš su se zadržali kod gospođe. Šta li rade toliko dugo, pitao se. Najzad su se vrata otvorila i izišli su obojica, zabrinuti, despot Stefan i Vidar Bogdan. Posle ovog napitka koji sam joj dao i posle trljenja melemima, vrućica bi trebalo da se povuče gospodaru, bar u toku prve polovine dana. A onda ćemo postupak ponoviti. Ipak ne mogu prikriti da brinem, jer u obliku bolesti ima nečeg što mi se ne dopada, što ne prepoznajem. Shvatam. A kakvu to vodu Olivera neprekidno traži? Ono što će me izlečiti, kaže. Da li bunca? Šta vidi? Ne znam, gospodaru Stefane, ali mislim da to nije samo govor o buncanju. Gotovo sam siguran da bi, ako bismo tu vodu imali, gospođe, tvoja sestra ozdravila. Jesi li je čuo kako tvrdi da ta voda negde tu u blizini? Pa gde da je nađemo? Šta je blizina? Da pošaljem ipak po vodu iz Srebrenice. Možeš da pošalješ, gospodaru, ali Srebrenica je daleko, a bolest se razmahala. Ako dobijemo vodu iz Srebrenice, dobro je, ali za to je potrebno nekoliko dana, a nama lekovita voda treba odmah. Baš u taj čas Vitko je ugledao kako se sa despotove ruke, oko koje se opet bila obavila, smiče crno-bela guja, Bojana. Zatim je nimalo brzo klisnula pored Vitka do stepeništa, pa ni stepenik. Tu je zastala kao da nešto čeka. U trenu se setio sna i skočio na noge. Šta mu je ono bila poručila u snu? Pođi za mnom i ne napuštaj me. Gospodaru Stefane, moram za Bojanom, uzviknuo je. Despot i Vidar su se zagledali, a zmija je sad brza klizala niz stepenište. Noćas mi u snu naredila da idem za njom, doviknuo je Vitko despotu preskačući stepenice. Jedva je sustizao Guju. Despot i Vidar su požurili za dečakom i zmijom. Čim su izašli iz kule, despotu je na rame sletao njegov Soko. Dobro je što si i ti tu, rekao mu je gospodar. Svi koji su se zatekli u to rano, a toplo avgustovsko jutro u Beogradskom gornjem gradu, u čudu su gledali neobičnu družinu. Hitru Guju za kojom trče, prvo dečak u despotovoj službi, pa sam gospodar grada, glavom despot Stefan sa Sokolom na ramenu, a jedva ih sustiže debeljuškasti Vidar. Bojana se uputila ka pokretnom mostu, skliznula pored zabeziknutog stražara i neverovatnom brzinom nastavila da vijuga kroz donji grad. Skreće, hoće da izbegne gužvu na trgu, shvatio je dečak. Strepao je da je ne izgubi iz vida, iako je on trčao sve brže. Promakli su sokacima što su se račvali pored trga i velike crkve Uspenja Presvete Bogorodice. Svetlost jutarnjeg sunca je bleštala na zlatnom krstu uspravljenom na središnjoj kupoli crkve.
Guja se spuštala padinom okrenutom severoistoku, na koju se tek gradila bogomolja, to se znalo biti posvećena Svetoj Petiki. Majstori zidari su već bili tu, predani molitvi pred početak dnevnog posla. Iz zvonika velike crkve zazvonila su zvona. Pozivali su na jutarnju službu. Moćan zvuk je obgrlio grad. Guja se tako naglo zaustavila da Vitko, jureći za njom, niz padinu umalo nije pao, pokušavajući da zastane. Bojana se sklupčala oko jednog udubljenja u čijoj sredini ležao poveliki gladan beli kamen kao neki div, oblutak. U to je stigao i gospodar Stefan sa zadihanim vidarom. Soko je kružio nad njima. Gde si nas tu dovela, Bojana, pitao je despot. Šta hoćeš da nam kažeš ili da nam pokažeš? U odgovor crno-bela Guja se kao mala munja obavila oko kamena oblutka. Soko je zakliktao kružeći. Vitko je razumeo. Podigni ga, gospodaru, podigni kamen. Despot Stefan se sagao, a Bojana se hitro opet pretvorila u živu narukvicu na njegovoj levoj ruci, ali kamen je bio pretežak. Tek oko trećeg pokušaja snažni despot uspeo da ga podigne. Iz udubljenja je šiknuo silan mlaz biserne vode i celog ga zapljusnuo. Izvor, gospodaru Stefane, vikao je vidar Bogdan, a Vitko je gledao u vodu kao omađijan. Novi izvor, u srećan čas. To je voda koju je tražila gospođa Olivera. Siguran sam, rekao je Vitko, pljuskajući lice. Mora da je lekovita kad osjećam da me je u trenu podmladila. Smejao se vidar kroz mokar i sav ozaren. Ja tako mislim, složio se despot. Brzo, Vitko, trči, donesi testije da što pre odnesemo ovu vodu Oliveri. Dečak je jurno hitar kao vihor. Zvona su zvonila, radost je odjekivala, biserni vodoskok je odskakivao sve jačim mlazom. Ovo je čudo, gospodaru, rekao je vidar. Čudo Bogdana, Bojana je njegov vesnik. Pre mnogo godina spasla je život meni, a sad Oliveri, ako je ovo voda kojoj se priviđala u vrućici. Uveren sam da jeste, gospodaru. I ja sam. Kako da ti zahvalim, Bojana? Pitao je despot svoju Guju i poljubio u crno-belu glavicu, a Guja mu se opet smotala oko ruke. Hajde sad, svi se umijte ovom dobrom vodom. Obratio se zidarima što su se bili okupili oko izvora. Zatim će vam prva dužnost biti da ga čim osvetimo izvor, što ćemo učiniti već ovog jutra, ozidate najboljim tesanim kamenom. A kako ćemo ga zvati, gospodaru despote? Nazvaćemo ga kako dolikuje. Izvor Svete Paraskeve, odnosno Svete Petke, jer naš narod tako zove sveticu čije će mošte biti položene u crkvu koju zidate. Moja mati, pokojna kneginja Milica, a tada monahinja Jevgenija, prenela te mošte iz Bugarske, iz Trnova u Srbiju. Sada su u Ravanici dok ovu crkvu ne dovršimo i u nju ih ne položimo. Evo i Vitka, mog hitronogog momka sa testijama za vodu. Soko je nečujno kružio kod despotove glave dok su se vraćali sa izvora. Vidar Bogdan i Vitko nosili su testije sa vodom, lekom. Čim je popila prvu čašu te vode, gospođa Olivera se osmehnula. Sad ću ozdraviti, šapnula je. Osjećam.